TV East ipadichas nepepeka e Top Radio keske bumakinos kederiong etelanga leuko Soroti City nepepeka Soroti District kanuka itolota ikishona ikato nebun kajau na laro na bulia sonako Soroti herasa para shaka isaunal diopolo apalo tomtaro karilu kumini yara kaisara kedidiope paka diope olapalo sodi to karilu kumini yara kaisara luare kaneka laro na kabulia soko Soroti loe ya ita itopola gulana re Top Radio justa sapora kolnge sebalebe e polo donge sakuria okaneje kurtulo itete tlenyarto micron ngesalona tarkes kede campaign like se katolo kwa pekwa na ijao na kuria no white ni kere akal na limo rebonebe alombo bade e cheni dare otata itilo la covid-19 linyare tai omicron so oni kwa pelu mamera ipiro itin ijari yang bonebe opone bodo kwa nani pedoro bai konai ayuar otomadeka dana na ibuniti so ngesi jari toma iPad chakina anyina bonebe ingara kini okotunga na soditi ajieno nikeda misikin bonebe oponani epedo tokesi aiku engatunyilo lebuniti oraile moto ayara keche konyene ya itini programs ko Top Radio Elizabeth Akiror ngesebalebe apeleknet ne campaign alo irana wainebe ngaleta pupoko kingangi na kere. One of our corporate social responsibilities to ensure that the community that we serve is very, very healthy, because we believe that when we have a healthy community, we therefore will know that we are able also to get the listeners. So without the listeners being healthy, that definitely means we cannot serve community. Dr. Alfred Anyonga Lode remuron ko Princess Diana ngesko buki to gogong to balebe e kapakinerio ngetela ngale ukaina kini kesi kato eka ipudesha iche kanuka itoloto aikisiona ikata lo abwenga duma itumunete meje district vaccine controller quality chain technician balangesi katoi pedoreta takano konyele aitinwasi sana kinitunga ka kirono angale uko district alo Soroti William Oriokot ngeskimuart abeko ine bakasiche tungebe ikisje katolo ebe nyoun jakim be inomoje katolo mamera ikangache nira rebegwe taraki adato ngani bonebe inepa kimi hapa yako paka nene esalite megwetara so ekototo kana adom ne katolo yare teda nare tete bonebe rakro kwanyo ngaisa yabakaso bichi da bonbe yongo do banga chali sasa na jaida bana le mado berbe bor kilo alisas eroke covid buno kijayoni ido kibuno na jaun edaune covid Kanu TV East Lucky Eddie ko Soroti City.